Panibayong galaling tinggap na ng San Fernando LGU. Iba't yaking DOH huli ning mata sa blood donation rate. Ay ni balita. Bayong pamagkilala ing ginawa ding Department of Health para king syudad ning San Fernando. Ikuane ning San Fernando ing Sandugo Award kay ba't may kapagtalang 11.05% voluntary blood donation rate. Patunay ning matibeng suporta ning syudad king programang pangkabulasan. Ing Sandugo Award, babyeya kareng local government unit at organisasyong ating maragulayambag king pamanyulong ning voluntaryong pamamiyed daya bang asigurado ing usto at ligtas sa supply ning daya king bansa. Peni munande dina Mayor Vilma Caluag at Vice Mayor Aurelio Brands Gonzales ing inisyatiba kaya duwangan ning City Health Office king pamanimunan ng Doktora Rowena Salas, reng barangay health workers, volunteers at aliwapang kasanmetong institusyon. Pepayabot nebang pasalamat ing City Government ning San Fernando kareng hanggang Fernandino blood donors amiyang pangdaya bilang simbolo ning malasakit at bayanihan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.